oslobađali od Turaka staru Srbiju 1912. godine, imali su 20.000 konjanika. Bila je to moćna sila i čak ni tako ozbiljni ratnici kakvi su bili Turci nisu mogli da ju se odupru, pa su se u neredu povlačili. Turska vojska je bila profesionalna vojska, stajaća, to jest vojnici su imali kuću u mestima službovanja i po 3 žene sa decom. Kad su ratovali za sultana, ratovali su za svoj dom, zato su bili skoro nepobedljivi. Ali kad su se posle mnogo vekova Srbi digli da zadobiju nazad svoju otadžbinu, nije bilo vojske koja bi ih zaustavila. Tako su se Turci povlačili u panici iz grada u grad. Gradovi su se predavali, dočekujući srpsku konjanicu kao oslobodioce. U jednoj velikoj odlučujućoj bitci Turci su u panici pobegli, ostavljajući na milost neprijatelju žene i decu. Srpska vojska nije bila vojska plaćenih ubica i siledžija, kakav je to danas običaj u civilizovanom svetu. Bili su to ratnici koji su se zakleli da se neće ženiti, niti da će pogledati ženu dok ne oslobode Srbiju. Bili su to oni isti srpski djeđe, seljaci, čutljivi, koji su ratovali o svom krugu ili o svom rubu, što će reći bez plate, hrane i odeće za oslobođenje braće od Turaka. Kad se oni dignu, nema sile niti ratne mašinerije koja bi ih zaustavila. Naravno, takva vojska razume plač i strah nejači. Srpski konjanici uzeli su na konje žene i decu turskih vojnika i odveli do Skoplja. Tamo su ih predali muževima i očevima. I mada je sutradan trebalo da se odigra velika bitka između srpske i turske vojske, u toku noći turska vojska je napustila položaje i otišla, predavši grad bez kakve krvi. Ovu priču ispričao mi je Slobodan Mašić, onako kako je on čuo, a ja uopšte ne sumnjam u njenu verodostojnost. Sve vreme sam gledala sa pouzdanim znanjem, kao da vidim u sopstvenoj krvi lagani kas srpskih konjanika, koji na sedlu ispred sebe nose nejač svog neprijatelja, hraneći ih i pazeći da ih ne uvrede, pred odlučujuću bitku koju su dobili svojom čašću, koju im Bog nije dao ni da započnu.